Orla pinachildren patakin rawit so yeah. Mweidong Ngehn Sarawi and Kaweid Mour. Mweidong Ngehn Sarawi and Kaweid Mour. Wagtabang kisya nga child iran watawat nan iran puken Rome ralaut walu rejigdugeu ulele rejigdugriao. Rome ralaut walu rejigdugeu lele rejigdugriao mamiano malpuk Sarawik malyang ye pakalang. Dabil nan screen at meter pan san salatiran bukwat pamata kasan de bukan wai pagi san salong yan ay watak sang nan bukan pombeo and irajugeo ko siya there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit and remet solar pakatay penirail kan me mimiren Christ Jesus me sodakin alyaluki inangen utuk apkin alyaluki Ngehn Ngehn Sarawi rejukriyaw ko siya for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death ko siya pwegi kosonnet en Ngehn Mour ren Christ Jesus kasalita kiyela sanger pang kusonet en tip o mela kuskusiya kusonet kichail uya weyo o bilwe korosme patrowan wayo patrowan civilized way korosme marain lar rakin mamor ki kusonet akan mirail kin muya tapo en kakalway rail makarta magtashi pangkin pekyong kusonet akan muya ta tip te uwang at tama child kusunet and Mour at government kusunet di out ang triban pagkikilang mo lang kupong pagchild kawala kusunet ari kitayuya society yew te Mouren puinin armas yew me kin Mour ki kusunet kusunet me kitayal armas uyata ari court kating katarto sapul me euros count Jesus Christ when katito o ut pataki yung kitayal tuwen kusonet en nan wayan kot pagkachailan ka kapayang kachayal o memorki kusonet nan wayan kot pagkachailan sa tuna taypan memorki kusonet nan wayward pag euran kachayal aramas koros me pang me komor lar pan yang kauno o lella na way I kusonet nan wayan kot me kachaypan memorki arikala na chapiata taypan memorki kusonet nan wayan kot pon sambawet pagkachailan eseo kachailan ka apply yung kachayal niya sa mugtaypan lelren kot euran nana children watawat so ngomon kosonet riao me san salong child kayo en ta kosonet en Ngehn and Mour the kosonet en Ngehn Sarawi me koros kin an ki pueki Christ okay and nampukan wayo to ne kosonet en Ngehn and Mour me miren Christ Jesus ari magtapamet walang mau kosonet wet en kaktotok na natal Mour ay ye ite me bangka ket kiyong child ralen memory kosonet wet ye count Jesus Christ pag-isapol me kosonet met ari ima karta ketal anan ketal nan ki Christ po kosonet en nanwe en kot en kak paita retail o tene solar pakatek perail there is therefore now no condemnation to them which are in Christ solar pakatek pen koros megin memorgi kosenet en Ngehn Mour en Christ Jesus pagitama Christ we are yung koros me Mweidong Christ and we are aral count son komor kareta tene solar pakatay perai solar man pakatay kita tip pwegi Christ makareta o iral kin Mweidong Ngehn Sarawi and kin Kaweid aral Mour lang yung makarta sote ichar kralin yung tata magdalip sa paal sote ichar kralin kasamo yung Christ na tal Mour agdalap sote Mweidong Kaweid and Ngehn Sarawi and utkaw Kaweid aral Mour pag solong koros aramas koros me komor kilar count Jesus Christ me Ngehn Sarawi kat longay lolorail paano chapta Kaweid aral Mour parang kakapayeta kosonet en nanway en kot
nanaral Mour. Katian magdalin dati may iip sa palar, maboy iip sa palar, kasi mga krasyan mo, ayang pilkola o wiwiya, kapkapaw yung kusun natin, inang naramas, ay suta pa mo yata mekot mawang yan. Pag isutra ititawin Kaweid and kusun natin Ngehn Sarawi, nanay Mour. Eri isutra itarjak jalin inda mo jay lip sa palar, niyan sa magdahil ip sa palar, kasi mo yung krasyan na jal Mour, answer water automatically, sa pala mo kusun natin, pancap tatotok re jay, luk day pancap takapayong jay. Kusun natin Ngehn and Mour, Ngehn Sarawi ya pancap Kaweid at jay Mour. So lang chorus, so lang men masugin lalong nan irair and men prolanga Mour and mas. Chorus makotor and count Jesus Christ. Ima karata poetic ak miya poegi Kaweid Ngehn Sarawi ren sapulimekan. So lang men kola prap. The so lang men lipanet. The so lang men chaptaw yalikam the song chorus magdali sa bagay den kupran ko tong child poegi kichail an songon Mour metuwa met poegi kichail ipitiok child kairta nan anapen kichail aramas. O kichail Mour nan sambayo me tama kichail kin paran kuyakan mimimon masachail. Makadaipan Mweidong Ngehn Sarawi and Kaweid at Mour. Niyan sa magdamin purlawi mo, ang Ngehn Sarawi ban kakilag na tayo, ketewiya. Asa to mau, asa to pung. Karta kichail kak, an ki pilkelen pawedi poegi, Ngehn Sarawi makareta. Ngehn Sarawi mawiyak kichail rong nan testimoni mawiyak, kakel penatal Mour, Kaweid penatal Mour. Riyan sa magdamin purlawi at Mour and mas. Ang Ngehn Sarawi ay mekin kapkapoy yang kichail. O kichail kak pawedi o chiyak ti yang song kosong kan pane kichail kat poegi kailan Ngehn Sarawi makata. Pagkita kichail Mweidong Kaweid Ngehn Sarawi yan uya Kaweid at Mour nan ran chorus. Malsa miya mekot magtapanan na kila sa miya mekot magtapanan na pain. The patuan pay the price. Okay? Maurin so lang nan ran chorus kichail kin may tala i-pay the price mo kichail kin may tala inangin paluwar kichail kat poeki kichail men lelaren kot. Makichail men udan lelaren kot rakitapang Mweidong Kaweid Ngehn Sarawi and kaunta at Mour nan ran chorus. Nan Kalesia iralaut limau, rejugay sa kuno, imambil wadak ni bukan wayo, pwede sansalong yan ay wadak, sa anang bukan wayo. This I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Ituan Paul, kawawiyang raltun mumotso yan Kalesia. Mal arialuking Ngehn, the Mweidong Ngehn Sarawi yan Kaweid ang mahal Mour, ak may sitapan kapay yung kumaili ng Sweden utuk and paluwaro mahal kan. Okay? May sitapan kapay yung kumail, inang naramasan pa itare mahal. Kitay pa alialuking Ngehn. Magtabang Mweidong, Ngehn Sarawi yan Kaweid at Mour, imay ko siyaw. So tayo inang naramas, so tayo inang utuk, so tayo inang tipang pa itare, men tate, men puralawi ang Mourin masap. Ito depan kapwa Ngehn Sarawi may Kaweid ang Mour. Nang Kalesia limaw sa kuno patag yung child. Nang Kalesia limaw rin sa limaw, pambil wadak sa nan bukan wayan da. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Makatal Mour ki Ngehn Sarawi, akitai bil alialuki Ngehn Sarawi. The Kaweid Ngehn Sarawi. And Kaweid at Mour, mabang kasalita ni Melel. Melel child. Mweidong Ngehn Sarawi yan Kaweid at Mour. Mabang kasaleyong aramasakan. May melang tawiya sa pulimen kota kan di. Kota kay kupure mekin pay-payta na child Mour nan ran chorus. Yung magkarta puksaro masani. Christ katin masani yang sa pulimen ko. Waral bag may pangkilang. Aral Mour, wan aral Mour may pangkilang. Aramas chorus kakoto intay ng bormesaman ngay iwiya tigan men nan Pukain coach, de iuya pastor men, de iuya social men, de ngay iuya saulang men,
Kita pang kilango kasawi kita melel telikam sang ni waray, sang ni tamarakin wiya, sang ni ray kosoy, sang ni ray wiwiyakan. Ime paano tang kasali yung child, pag imi ko siya mautam, melel magdagit Mweidong ngayon Sarawi ang Kaweid at child Mour, wiwiya and nanwayan ko, maging sansalda sang retay, sang ni pala tayo kosoy aba. Pagkita ngayon Sarawi mawiya Kaweid pen at child Mour. Nampuk Sarawi pil nampukan Rome, relaut walu irijuk wano, enda. Eri imulan arail insanoki kapayata anana pen aramas yei mela. Imulan arail insanoki kapayata kupuran ngeno yei Mour babol. Aglang enda makatay pa Mweidong inangin palwara tail and Kaweid tail Moura imulapan mela. Asro wagi mela makatay niyang paralani ni mukan aramas yung iminan ko pa. So kaya sa mela riyaw miya mela ang paluar. Ayaw mela ang palingin. Rime ko siya mela yan palingin mo utang katurur lasang kot. Yay mela karyaw. Eriara masakan mekin isunoki kapayta ana penaramas. Rekin muyala imunjiti yan kot. Isu ko siya. Para sotakin kapayata kosunit yan kot o ni melel resotak kak. Nampukan wayo ito the sinful mind is hostile to God. Nakatapang Mweidong, mata-mata wa naramas. And Kaweid, atal Mour, akatapang yalay mong jitian kot. Pagkakatikan kupuran kot, bapoy ta retile. Kasi ito Mweidong, Kaweid, and Ngehn Sarawi, and poy ta retile, akatile, kin Mweidong, inang naramasyo, and kin poy ta retile. Mata-mata wa naramas. Kare yung atile, uyala. Imun jiti, and kot okay. Otane, para sotakin kapayata kusunitin kot o ni melel resotokak. Tama ka taramas sotokak kapayata kusunitin kot. Pweki sote Ngehn Sarawi re naramaso. Tepil mami Ngehn Sarawi apu tayo Mweidong Kaweid naramaso kin poy ta retay. Niyan sa mga tabang Mweidong Kaweid naramaso kin poy ta retay luk tayo bilang ngayon lang ni song Mour magtay kukuto sa nger. Ak tayo sila pang kakuya sa ulang kay magin pawit. Seton pan mamahal ki song sa ulang metuwa matakan. Pagi mia megot, emi merail. Ertane mata-mata wenaramas the sinful mind is hostile to God nan bukan wayo ako saya. Makadapa Mweidong inangin utuk and kinpoy-poy taretay meta-meta wa inangin tip nan child Mour akadapang yala imuntiti yan kota kay. Ito wan Mour me Christ sote yang imagtapang uyala metapang uyala imuntiti and quote. Kasi naman uyay imuntiti and quote. Dragon what book sa royo sa tuwan ng yang quote. Tame uyayang na marginiji po na son bigaw. O kumalis ta Israel tiar wasame crossing o uyawi nan Red Sea. Red tiar ata wasaw. Puinyo kada grasito ko larapagi pagkarentiar mamilal crossing o uyawi up. Puinin rekinda underwater archaeology. So narmas rekinda parapaki. Panset kan tame prapanan na rentiar kan puinkin. Kasali tame melala po. Israel tiar miet narmas meretiar me pil siya tama kata po. Sombar kitkay maapewi tama kata tiga mi mieto mo solo me preserve. Retiar chariot or kamelele tuwan na study kaya beka o ni tuwan tipsyon mawin meretiar o yang agit ti song kan kores meretiar resong ren kasawi kiren indama tama bang kare yang songon wolon toton aramaswa ka mimuasaw so tame ko ka ko siya likin tama Genesis ko siya melel kot ko prepene seto o como por la corosio Israel melaban seto kasampal karanyang magtamapil apamu yala pil major news kay magtamapil kap wat ko tay purpurya mo ikitame tindirektaran pukat me puk Sarawi kasali yung trial me wiyer nan rom walu bil ko siya iralakan mekin kapayata ana benaramas bil sota ka kaparenda kot
Begitu? Bagi wiwia yang aramas makin poi tare child katakan wiwia and code. Katakan Kaweid and Ngehn Sarawi and code makin poi ta child. Ima kata ne rekin Israel kan makin kapoi ta anapen aramas bi sudah kaparanda code. Unan tua ko siya yang child. Aku mail sotakin kapayata anapen aramas na namal Mour. Nampukan mo ko siya, you are not in the flesh. Okay? Mail sotakin kapayata anapen aramas na namal Mour. Mer Paul ut kataman ki Israel solongan Rome gan. Aku mail kin kapayata kupuren ngeno, mayay ngenen kot katagat remail. Memen mengen in Christ, so to mere kade ni supplement Christ. Arian san sa long time. Ma wewe ki me makaite kin kubren code, pren Ngehn Sarawi me kin wiya san sa lata ren. Koros menta meral so lang inangan wiya en aramas, te inangan utuk me kin poi ta en sansal me nampuk saro masani nan rumwalutua ko siya. Memen mesudaan ki Ngehn Sarawi en code kaite kin ni supplement code. Example, dapat anak dalam metode elam mau. Pergi kitalan, maka itu wajah le to nanim Sarawi kan nan ran Sarawi koros tepil nan ran yang kau tengkan. Ap masuk dengan Sarawi retail, akan yang tahu ya supplement kota masa kai. Karena mas toto. Kin betulong nanim Sarawi kan ran Sarawi kan. Apa kay Israel Satan menain kin Israel. Satan kin tatong kin Israel. Po Israel men Mweidong Satan in tatong kin Israel. Ima karta ta kin purpur ya magi tama kare ta wayan Ngehn Sarawi de Kaweid Ngehn Sarawi situ kak sansan lan sangon Mour metuat mebukat. Agi situ Ngehn Sarawi Israel bagai kin Israel supplement code. Hilang. Memen mengen in Christ uta mirre ka tigi ni supplement quarter mautang ngen in Christ mirre tai la utan Ngehn Sarawi bangkau Kaweid atal Mour me bangkari yang atal kak tupaweti inangen te ane pen wiyan ara masakan puagi kelen Ngehn Sarawi wat mekarta Kaweid pen Ngehn Sarawi meringgalap ko siya me sudah solong melel men kaken mundio planeta mabangkulai kamela aramas. Punian so me solang medal men pa monti o metaweta en wiya so on totake makate kupuren kot ayen sansalong ktai me Ngehn Sarawi bang kauti mataw siwatu etero ya bilang so wote men sansalong tai buk Sarawi masanite kamau ke Ngehn Sarawi teter kokun lang nen okay ogi yan so me kate kupuren kot ktai wiya menta makate rong Dekan Ngehn Sarawi yang tak tahu yang tak tahu lau yang so dari terbiar kamu Ngehn Sarawi nana tay. Mau roklah mabali langsung yo Ngehn Sarawi ban kat lasang ren song dar maso. O ime ban kini mula kapitakayan mong yong. Atang puk Sarawi masan yong tay. Pamit Mweidong. Ara masamen meseyer me kot totong kier me wewe kier ap me tuwetan perkaksang kot. Waban pileu song rapagi apa na volunteer. Pagkita pergi pileu ale supplement koto beliau ko perdani lobu pasuratang ini lobu sang ni ang perla uya Mour and mas sang ni beliau Mweidong Kaweid dan anan armas de ana ben armas yang beliau poitan na Mour na ni bro wano ko ti ko sayamet tuan kin apalen armas menempe kak beliau porto o beliau tiarta kauno ita nang pengenarmas o kot ika melele men armas menami miadres ngagen Mour re makan kot mi mita re. Apa ni ada melil nani rairio makapta kailel. Apa nang pengenar masuk te ikut. Mobil kesampal pun yang semua kita lihat sejarah dalam metode tak Thailand porosang lalawe tangan Sarawi me uya. Osote song kaken en kawakala song armas metode met imulan song armas me lalawe tangan Sarawi. Terus itu pangkak purdoren kot o katek parai lutamban mia. Ari, epit nan mata-mata nan rom walu isu ko siya nan bukan wayo the sinful mind is hostile toward God, to God. Anaramas
mata-mata aramas makategin Ngehn Sarawi me Kaweid Mweidong ananen aramas yang kin Kaweid enda mata-mata aramas bangkin Kaweid atal Mour ria tama kitalan nana uya kitalan nana kitalan wagit mata-matau kitalan ut Mweidong kot en wagit ala atal mata-matau nan bukan Rom laut Asia kriya ura kriya pataki yung try kumalter ka almangi wiwiyakan en sambawat ye kita bang kaling amani mo bangkin Mweidong ana penaramas yang Kaweid atal Mour da kumalter ka almangi wiwiyakan en sambawat ap Mweidong kot en katin kawali ka pata lolo mal kanungsek nan bukan wayo and renew your minds, okay? Lolo mal kanungsek ko na natal mata-mata ko talen Mweidong kot en kawali ka puyata Iminakarta na Pilipay payo walu ko siya kumay kumento tama pung tama unsek tama kalok mau tama melel ay so mataw suwat kanan kin lelong nan atay matwala sa tabo iwas sa maun kin trapianan mata-mataw iwas sa magtabi bil matango kemela maun opil nan mata-mataw punian so maban trap nan mata-mataw ko tilaw len nan mong yung purpurtaw-purtasan nan mong yung tip uyawitar. Dan yang saya lelan mong yung awak dal purely hian kita tip bawan sa magdal natin kiway tip imulan tip mela. Nan puksara masan yung child. Udapan kayang kisak tabang watak may poinen tip mela. Okay? Kawali kapatan na child mata-mataw. Mweidong ko tong kawali kapatan lolo mailakan. Makatay sutumen an ki mata-mataw yo may pangkaryang atay alay mong jijian ko amia wunia. Kan Rom ralau desa kriau kriya masani mal Mweidong ko tong kawali kapata lolo mal tenan amal mata-mataw unsek mal lampan sa tama kupuran ko tama mau tama kin kacin kupun peran kiyo tama unsek yato na try pan Mweidong ko tong kawali kapata na try mata-mataw kan kaya pan peitak ya mo munay pa Mweidong ko tong kawali kapata na try ime miyagi puksaraw re try Daling naanen wata kong child masin in court, boy ime ba pilso sa child, anso koroso, kawali kapatanan child, mata-mataw po aki kuburan court, the kawitin Ngehn Sarawi men kin kakpoy tare child, anso koros. Are makatay sito ba Mweidong, court and kawali kapatanan child, mata-mataw, sang niya atahil pan kin wata kong child, masin anso koros, kuburan court sito bang kakpoy tare child. Kawitin Ngehn Sarawi sa bangkangan po itare tayo. Pagkatay siya men Mweidong ko dyan. Kawali ka kita ng tayo matmataw sa pulmen masan. Apo yung saan sa long child may ikarapan kota ka dyan katartong child. Sa pulmen yeros kaon Jesus Christ. Pagkatay lang kakitaptam Mour kikilan Ngehn Sarawi. En kasalataki ikitay lasang nan panuya en anaben aramasakan. Pagkupuran ko dyan kakutap tapoy tare child. Ima Christ kita samba. When kawela song chorus me anseta na planong child mag-child. We are sang niya child. We are tikiting kota. Siya tama mau tama sabong. Niya sa mag-child la siya me Christ kator. We are tartotogan kasalatang child larok tanan lukur lang. Ikelep, siya Christ kelep pan kara yang kosan natin ngayon Mour magakan po itara naman naman tayo. Mataman rapakin iyo sa ngal toro dahil pang kaktiar. So mare uligin kaon Jesus Christ kung sa romas niyong tayo magkot kitong tayo laramas. When we are Mour pe tayo. Karyan kosan nat may mangtalang lang we are kosan natin deep o mela. Iko siya ning kapan may yay po ng deep mela. Nan Rom laut bono de resectilusia po penen tip ye mela af supplement court kisakisapan ye Mour so to Christ Jesus atay kau na riamo na tay ya won penen tip mela ni atay to talk we adan atay hawa le langsung pete ama naman kitailan ki manamanen ko law itekren atay kau no yani chicken patama kitailan ki kisongon ay ma and kola to ikutan na ni chago porque ko kotoketa okay putawam ka kamereti ko kotoketa dom chekeu kamana la boy tu ate tip makatay kotoke yung child tip na child Mour e paine melan palingen
Mihala puin kapayang ketail ananen te anaben armas na tail Mour. Utang ketaipan alaboy po iki atail. Sa Mweidong quote and Wuya Kaweid pa na tail Mour akdalap Mweidong isa na tail and Wuya Kaweid pa na tail Mour. Lamu toto armas ranwit me Israel pa yung kaunta pa ni Israel. Ite me ketaipan kakang pitki lasang mela makataba Mweidong quote ngene Sarawi ang Wuya Kaweid pa na tail Mour. Wamaso Amela ko kutumon kita lara mas koros mesitu pa pelata Christ and we ala trail kau no trail son komor ngene Sarawi en tapta Kaweid koson den ngene Sarawi koson den Mour sauduk ndung buksara mas niong trail en kin ka poi tanan trail Mour ran koros tane supplement quote kisah pan ye Mour sauduk ran Christ Jesus a trail kaun mo me kisah sapan wo kasi ito ko to kita. Sa ito may ko to kita. Pagka nalapoy-boy ki Mour sa uduk. Ito may ko tanan nagtailan uya, katailan ka. Poson, lukur lang marangkaw Jesus Christ. O ipsa pa alkila marangkaw Jesus Christ. Uya kisakisiw. Kisakisiw, katay sa ito ko to kita tulul. Okay? Pil Mour sa uduk, katay bisa rin ka to kita. So ito may ko Puksaro masa ni may poson, makan ko sang niya dahil poson rengkang Jesus Christ mo dahil kumar. Ayaw kisah-kisah, may kiyang kisah-kisah, yalin nung talayo, hindi ako tayo nung talayo. Sa may ko duya tapo kang ito ni talayo. Apo biya kisah-kisah, okay? Tuwa dyan Mour sauduk niya dahil wadak nan bukan Rome mono riya seksilu. Kisah-kisah pa niya Mour sauduk ren Christ Jesus dahil kau ni temang dahil nano ya poson marengkang Jesus Christ. Bagi sabulem me kuta kupura and gingkak pui tare daila jong koros sang ni Kaweid pen me ko sang ren Ngehn Sarawi. Okay. Ari men kaim sang gilay reward. Wa wait ki Ngehn Sarawi ban kalwa on katay and Mour sotuk. Magtaban Mweidong Ngehn Sarawi ang kin kalwa tal Mour. Abang kalwa yung katay Mour sotuk. Na say logan Mour magtawi wiya. Kita ba lilaran ko te uran.